Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama kami di channel Alboguri 1002. Ya, hari ini kita berada di Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi sama saya di channel Alboguri 1002. Ya, sekarang Alboguri 1002 mengadakan study tour ziarah kubro semua masyarakat Bantar Pete. Nah, sekarang terakhir di sini Masjid Agung. Subhanallah, masya Allah. Nah, ini ya, tetap ikuti kami di channel Alboguri 1002. Yang belum subscribe, segera subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Jangan lupa like, comment, and share video-video kami. Tetap bersama kami di channel Alboguri 1002. Tetap sehat, tetap semangat. Dah. Yuk, kabayan di situ yuk. Kabayan foto di situ yuk. Yuk. Yuk.